Тиги сыктыгын айт, Тимеле, суу майыңды сызгыртып чыгарат го чиркин. Тигөттүкө жанагы чокойу кайда кетти? Ушинтип да келесиңби? Ок. Эмне болуп кетти анчалык? Тиги сыртта жаткан жүрөк сеники го. Алдыңбы? Эмнени? Жүрөктүбү? Чоо жок тамаша. Алдым. Жанагы путевкалар. Бирок экөөлүү болуп калды. Окуй. Ал эмне? Тиги правкомдо экилеп путевка алыптыр. Кече 3-тө сактап койдум дебеди эле жээн келин. Сиздин жээн келиңизден да мыктылар бар экен, чоңдорураак бар экен. Анан жакшы окуган бир студентке берип коюшуптур. Ал студент барбай койсо эмне? Кудай алат беле. Студенттерден көп неме жок. Эми кызыбыз эмне болду? Эптеп-септеп оок аткылып турсун. А сен экөөбүз барып эс алып келели. Ой, жалгыз кантип калат? Ачка өлбөйбү? Тамак ашты ким бышырып берет, идиш аякты ким жуйт? А сен кал. Биз барып келели. Ой, айланайын. Путевканы сен экөөбүздүн атыбызга жаздырып койсом. А билип калса уят болбойлубу? Эмне кылсаң өзүң бил. Эс алам деп жалгыз кызыман айрылып калгыдай алым жок. Койчу эми. Неме кылалычы анда? Бир айласын таап көрөлү. Тиги телефон аркылуу ал жайын сурап турабыз. Кандай дейсиң? Эми кантип? Алло. Шакин садагасы. Бул мен Сүйүмкан эжең. Жакшы. Биз тиги көлгө бараттык эле жездең экөөбүз. Биз келгенче эптеп, сиңдиң экөөң оокат кылып турбайсыңарбы? Качан? Билет алып койдуңарбы? Макул. Болуптур, жакшы алып келгиле. Күйөө балага салам айт. Турмушуң менен куруп кал десе. Сүкөш, койчу эми. Неме кылалычы? Дай бир айласын таап көрөлүчү. Кандай айла? Же бирөөнү жалдайбызбы? Же ушундай ишке жараган сенин жакын ага тууганың бар беле? Жетим өссөм кантейин. Карачы бирөө келди окшойт. Амансыңар байланайын. Бул кимдин үйү экен? Аманбыз, сизге ким керек эле? Мага Мукамбет Шыйкымбаев деген мугалимдин үйү керек эле, кагылып кетейин. Кечиресиз, бул Шыйкымбаевдин үйү. Балекетиңди алайын. Ой, урас эле таап келген турбаймын бар. Кокуйгун. Өзүң ким болосуң? Мен тиги ал кишинин жубайы болом. Балекетиңди алайын десе. Өзүмдүн белинин болот турбайсыңбы? Келебетиңди. Кагылып кетейин, как чокум десе. Өзү кайда? Сак саламат жүрөбү? Үйдө азыр чыгат. Сиз ким болосуз? Балекетиңди алайын, мен Мукамбеттин бир тууган эжеси болом, кагылып кетейин. Тырнактайыбыздан жетим өсүп, ага тууганын колунда чоңойбодукпу. Кийин мен Малжан менен алек болдум. Ой, Мукамбет окумуштуу болом деп шаарда. Келип учурашып кеткөнгө чоло жок, кагылып кетейин. Баса, айылда эжем бар деп калчу эле. Мукамбет, бери чыкчы, үйгө киши келди. Ой, балекетиңди алайын. Ошол эжеси мына мен болом. Ал ким экен? Кагылайын десе. Саламатсызбы, апа? Атакөй, апа дейт тура. Сен Мукамбетсиңби? Ооба, эмне экен? Кагылайын. Ушундай адам болдуңбу? Ооба, ушундай адам болгонмун. Эмне экен? Ой, сен чындап эле Мукамбетсиңби? Анан эмне? Жасалма деп турасызбы? Окуй. Бул байбиче ким? Айланайын. Кайсы болмок эле? Болдукан эжеңмин. Я!
Boldu kan. Oy, Ece, çinene sensin mi? Ой, қоққой күн ана демнемеді, жасалма деп тұрасың. Ay, Ece. Ой, балекетің далайын, қара башымды чағайын, қақ жоқым. Қағылып кетейін. Ой, қағылып жүрейін сенден. Қандай жақсы кел олдыңыз бе? Жақсы, бары жақсы, Құдайға шүкір. Рас болмады ма? Балекетіңді алып кетейін. О, қағылайын. Айлапа тынç be. Тынç, бары жақсы, Құдайға шүкір. Келіңіз наңға қараңыз. Ова, өздіккі. Қағылайын. Жақсы отырасың арбанан. Қағылайын, рахмат. Сіз мұнда қанша жүресіз? Иә. Қанша жүресің дегенің қандай Қағылайын? Жақтырбасаң азыр деле кетіп қалам. Бұл басқа маниде. Сіз тұра мәз түсіндіңіз. Мен шаарда қанша жүріп аласыз дегенім. Ой, қойгын десе, ошандай десең, ой, мен сілерді көрем деп, жездеңдің құлақ месін жеп атып, атайын келбедім бе? Ой, балдардың өзі қатып өзінде қағылып кетейіндір, Теге, Ece, biz gölge 12 күнге кетіп бараттық елек. Біз келгіше мұнда болыңыз. Еғо, қойгын. Бұл сілер келгенше соқ-сойып отыры өрбай, қотырып кетпейін бе? Ece, теге, кино, театрға барыңыз. Анан көчөгө чыгып, дүккөн кыдырып, базарлаңыз. Баса қызыңыз да бар. Біз келген чепте оқат қылып тұрғыла. Айланып кетейін. Андай болса жолыңар шыдыр. Анан теге, қызыңар қоларыға жарай бұ? Жарайды. Сіз тамақ ашты болғаны малынды беріп тұрсаңыз әлі. Тамақ дейт тұрар. Ой, ал жағынан қажылат болба. Жанағы 4 жиеніңде, 7 не білені мұна мен өзім бағып жоғайтпадым ба? Жақшы, анда қызымызды шақыраға. Өлекетің далайын, қағылайын. Димона. Емне дейт? Дүкөштай. Еркелет. Өзім. Дүкөштайым. Қағылайын. Садағаң болойын, қызыңар ұшыл бұл. Көзіңізге басқан жалғыз қызыңыз ұшыл. Оğlunuz болса чет өлкөдө иштейт. Қағылайын, қашықтай болғанымдан. Мен ежен болам. Атаң мен жөнді айтшы беле. Аға? Қағылып жүрейін десе, келеметіңді. Мына, мен саға арнаған бір сонының бар үлі балекетіңді алайын. Мұны сен салынып жүр, қағылып жүрейін. О, прелесть! О, баға қылайын. Өзінчілі бір елес. Енеден қалған бұрас қағылып жүрейін. Спасибо, бабушка. Емне dey? Ошанда түшінбес беже. Рахмат апа деп сүйініп жатпай. Қағылып кетейіндер ай. Ушынтып тағы тарбиялайсыңар ба? Біз тарбиялап тұрбыз бі. Бұны тиге бала бақша. Отырыңыз. Мектеп, институт тарбиялап жатпай бі. Де! Ал өтті көрем де. Ешек тақалап жүрдіңер бі? Біз іштеп жүрдік. Мен институтта, келіңіз болса академияда, наукта. Илimi емгек жазауыз деп тап-тақыр чолуыз дейбей, бұл қызығызға тіл үйретпей қалып тұрбыз. Ай, Мұқамбет, беттім. Ай, мұның арды ел ұқпасын қоқой. Ай, өзің қырғыз тіл мұғалімі болып тұрып. Анан, қызыңар. Ой, ене тілін білбегені қандай? Ошондай олып қалды оқшы өтежең. Қапырай, ой, сүйер кетсіңір. Мен бұның армен қанты оқат қылан балекетіңді алайын. Же бұның ар қырғызша түшінбесе, же мен орысша білбесем. Мына, айтпадым біле. Барбаймыш жаққа. Өмірімді бір жол çox есар ал десе. Алда болбоду. Мен бір кешігі жоқ байқұш мұнда. Балекетіңді алып кетейін десе, қағылып жүрейін. Ептеп, бір құрсағызды бағып тұраз, балекетіңді алайын бар бергілі. Нана. Ач. Қағылып кетейін десе. Саламатсыз қарындаш. Ағай бар ба? Папа. Ал кім 4-ші курстың студент алам олда өтмін. Еші келді? Гел түргөт. Мен бұл жерден әлі ағай. Бұйыл гос экзамен тапсырмақпыз. Анан ошоға даярданып.
Емитен даярданганыңыз абдан жакшы. Өкмөттүн бизге жумшаган акчасын акташыбыз керек да агай. Мунун жакшы. Анын үстүнө бөлөк студенттер эн атасынын акчасына ишенип, эптеп-септеп эле жүрүшөт. Анткендери туура эмес да. Айналайын. Албетте туура эмес. А мен болсо окууну бүтүп, сиздей мыкты мугалим болгум келет. Балекетиңди алайын, кел. Жей. Мунун да жакшы. Анын үстүнө сиздин сабактарыңызды иттей жакшы көрөм. Мунун абдан жакшы. Бирок агай, мен куруйун. Окуй, эмне болуп кетти балекетиңди алайын? Айта албай турам. Окуй, эмне болгон буга? Мен куруйун. Эмне болду? Уялып атам агай. Сиздин сабагыңыздан эки алып калып, мени быйыл көз экзаменге киргизбейбиз дейт. Окуйгун десем. Ой, мен дагы согуш болуп кеттиби? Же бирдеме башталып кеттиби? Менде жан жок. Өзүнө тилин билбеген. Кандай мугалим болот? Сүйлөсөм, тилим буудай кууруйт. Анан жанагы синтаксис, пинтаксис, морполог, сорпологуна келгенде тилим өтпөй, жаагым жап болот. Мен эки алгандарды кече келгиле дебедим. Дегенсиз агай. Бирок Юсуф үйлөнүп, анан мен ага күйөө жолдош болуп, анан кудалар мени уламырдата берип. Иш бул жакта да. Сен морфология окубай эле. Сорпология ичип жүргөн турбайсың бе? Ал дагы башыңда ооруп тургандыр. Ооруган деле жерим жок. Болгону бир аз кеңсирегенсийт. Эмесе мындай. Экзаменге жакшылап даярданып, күзүндө киресиң. Агай, мен Жакшы барса дагасы. Жолуң шыдыр болсун. шоруду ашып, ушунчадан шорут эке элем. Кетейин дагы эмне балекет болуп кетти? Менин тагдырым кандай болот, апа? Кагылып кетейин. Ой, жаш киши анчымыз кагылайын. Адамдагы бардык адамдар сиздей мээримдүү болсо гана, мага бир жакшылык кылса, соогу тийбейт беле жездо. Жезе? Ой, кандай болду? Сен эмнеден болгондон? Ой, мен андай кишини деп жүрмесем айылым Чуңкурсу. Ой, мен айылым тунуксу экөөнүн аралы 500 жыл. Кандай чукур? Чуңкурсудан айрым чачпайбы? Сиз Тунуксудан, мен Чуңкурсудан ичем. Ошондо сиз мага эже, агай мага жезде болуп калат. Жездо! Башы. Тапкан экенсиң жездени, э? Содага болоюн. Сен деген чоң санжыр ачып турбайсың. Садагасы. Эмесе мындай. Сен, сиз академик болуп кетсеңиз дагы. Мага демекте санжырачы болсоңуз дагы. Экзаменге дайынданбайын. Экинчи көзүмө көрүнбөңүз. Агай, мен Жолуңуз шыдыр болсун. Жакшы барыңыз. макул агай. Кызыңыздын алдында авторитетимди айрандай эле төктүңүз. Обе? Балекетиңди алайын. Кыжалат болбо. Баары алып тил билбейт экен. Извините, пожалуйста. Да. До свидания. Eyvallah. Bas ver. Ошон сен каалайын. Азаматсың. Сен орысша билесиң да? Түсүн жоруйм агай. Азаматсың. Анда эмесе. Аламолдоев. Ты хороший парень. Кана отурчу. Аламолдоев, сен мыкты жигитсиң. Азаматсың. Эми кесмечесиң бе? Ичем агай. Кое тур. Сау эмес. Кызым, кесмечесиң бе? Эми отурчу. Дочка лапша хочешь? Не хочу. Ты подожди. Дагы эмнени баштадың? Кое тур. Азыр баарын түшүнөсүңөр. Апа, сиз бирдеме десеңиз? Окуй. Кудай урбаду, мен эмне деме келем? Аламолдаев, апа мен не деп отурчу? О, Богу дарил, что я буду говорить? Молодец! Мукамбет сага жин тийди. Мухаммед, ты дурак. Эмне? Котор дебедиңиз бе? Сен тура эмес которуп атпайсың да? Бул эжеңдин сөздөрүн эч качан которбойт. Кечирип коюңуз агай. Эмесе мындай. Зачеткан 12 күн менде болот. Ага чейин сен бул үйгө келип, алдагы карындашың менен апаң ортосуна котормочу болосуң. Агай, Качан мен келгенде гана могу зачеткага 5 коюп берем. агай, биз сабактан кийин балдарга барып, дачада жардам берип, кичине тыйынтып приштап алсакпы дедик эле.
Камсанова. Анын үстүнө стипендия алып эмеспин бе? Барын өзім берем. Сен барынан Камсанова. Барын өзім төрем. Эмесе Скаштай. Канаке жолға қамыналы. Макул. Кел, чемоданды бер. Кел. Мейлиңиздер жа. Biz öyle. Aman bolunuzlar. Саламатта барыңыз агай. Кечиресиз агай. Саламатта барыңыз. Балапан. Пленок. Кулун. Жеребенок. Ит. Собака. Ай, эми мунусу баштабадыбы. Атасы тил үйрөттүбү бе? Бөлтүрүк. Волчонок. Так. Не бөлтүрүк? Бөлтүрүк. 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 Так. Кю. Чук. Щенок. Так. Не кю, а күчүк. Кучук. Да. Эже. Обед готов? Апа тамак даяр болду дейт. Балекетиңди алайын. Эти даяр болду, кагылып кетейин. Сейчас мое счастье. Что? Мясо готово. Я хочу лапшу, Эже. Кесме эч ким келди дейт. Балекетиңди алайын, азыр. Кесме кескенди билесиңби? Лапша резать умеешь? Нет. Билбейм дейт. Атакөй, ал эмнеси экен? Кой, мен сага камыр жууруп, кесме кескенди үйрөтүп коеюн, кагылайын. Лапшу научу. Азыр кагылып кетейин. Кел каражан. Мынау, мынаке. Мынау балекетиңди алайын, ун. Это мука. Ун, ун. Мука. Ага. А бул туз. Это соль. Балекетиңди алайын. А бул суу. Это вода. Анан бунун баарын буга салып туруп, анан моминтип аралаштырасың. Теперь вот так. Понятно. Кагылып кетейин десе, атасынын эле өзү кашыктай болгон балекетиңди алайын. Колдору дагы лапылдап эптүү. Ты ложке похожа на отец. Легкий печень буду бить твоя рука. Очень хорошо. Лапылдай. Что? Апа, ушундай татар сөздөрүңүздү айтпаңыз дебедим беле. Окуй балекетиңди алайын. Кайсы сөзүм татал, кайсы сөзүм катар экенин кайдан билем мен? Жанагы жалынгандарыңызды айтпай эле коюңузчу. Ичи кардым эзирип жатса кантем? Мен которо албай кыйналып атпаймбы? Ой, окуйгун божомолдоп сого бербейсиң. Андайды калтура дейт. Уят болот. Андай да бар эмес беле. Балекетиңди алайын. Эми мага да орусча үйрөтпөсөң болбойт, кагылып кетейин. Алдагы телефон бирдеме десе эле, ой, унчук албай уят болуп жүрбөйүн. Анда азыр. Сиз кагылып кетейин. Бул жерге олтуруңуз. Сиз бул жерге олтуруңуз. Эми сиз бул сөздүктөрдөн мына бул жерин жаттаңыз. Могу жерин. Я вас слушаю. Мен сизди угуп жатам. Нету дома. Ал үйдө жок. Извините, пожалуйста. Кечирип коюңуз. Туурабы? Молодецсиз, апа. Айга койгон десе, орус тилин опаңай эле турган. Эже, тесте готово? Камыр даяр болду дейт. Кагылып кетейин. Кайра баштадыңызбы? Извините, пожалуйста. Балекетиңди алайын, эми барып, өлүк алып кел.
Принеси скалка. Сейчас уже. Бара қой Азыр дейт. Ай, тіл білбеген еле болбосо, абдан жаро керді әлесін алайын. Вот скалка Мына уже. өліге жа. Ай, келе бері қарабашым чыгы. Давай сюда черный голова, буду бить. Что? Эмне ол кетіп, қолымды чабай. Что случилось? Легкий печень буду бить. Қой, мұны жен ұрды. О, Аллах, это дурак ударил. Қой. Айналай. Қой. Ай, бұл емес. Bilmem. Қой күндесе. Şu sen bala. Şu sençe. Sözlerde turarız kotarıp çıksın. Tur әлі. Мына кітап бойынша. Анан сіз жанағын деп, жебіреп кеткенде, кітаптың да тілі жетпей қалады екен. Оқой күндесе. Бері шығеме. İçine kan жүгіріп кете чөлөк таяғым. Выходи сюда, живет кровь побежит, елки-палки. Келе қоями көкірек күчігім. Выходи, собака, который лежит на грудь. Қағылып кетейін. Я бас сұлу шаю. Боюсь. Қорқом дейді. Не бойся. Қорқпа ағылайын. Извините, пожалуйста. Что? Ой, қағылып кетейін. Мағылы орысша сөйлемей. Қағылайын десе. Қорқпа жаным, қорқпа. Мен саға жалынып жатпаймын бі. Өккім орымды чабайын, сүймен чүгім. Қата? Не бойся. Я свою душу буду бить. И тебя буду ласкать, любимая. Что? Это не я, бабушка. О, қағылайын мен. Спасибо, Эжи. Ай, балекетіңді алайын. Емичи, мұна ореки қамырды. Тегіндеп, момитеп жайсам. Ой, жақшы келсін ол. Теперь тесто вот так будет хороший вермишель. О, қағылып қана кетейін ғашықтай болғанымдан. Келелі, мойныңнан бір життап аланан мен жата тұрайын. Сюда иди. Твоя шея буду нюхать, потом лежать. Что? Бабушка. Балекетіңді алып кетейін, қаражаным. Осадағы ол ойын. Мұна ол қамырың, даяр болғанда мені шақыр. Мақұл му? Мақұл. Ой, қаражаным десе, ой, бірдемені түшіне баштады оқсайды. Ой, балекетіңді алып кетейін десе. Торопой. Поросенок, мамалак, медвежонок, улак, козленок. Küçük. Собачонок. Азамат. Чымчык. Птичка. Чымчыгым. Моя птичка. Жалжалым. Что? Смотри, словарь. О, Періштем. что? Сөздікті қара. Қолының жұмсақтығы. Что? Твоя рука. Мәкки. Ой, Кешіріңіз қарындас. geçir beni. О, Дездемона. Сенсің бия садаға. Өңің соның құмсарыңқы жас сұлу. О, Дездемона сүйгөнім. Қанша жолы сені естеп күйгөнім. Түшкө кіріп, ақ жүзіңөн сүйгөнмін. Мен ақмақ надан, жаным сенден айланам. Өлтірдім сені, мен беті жоқ қысталақ. Мен Отеллоны жаттап аттым әлі. Өлтірмейіне жаттабайсың. Рөл ошондай болса қантайын. Сағат бір болып тұр. Мен кеттім. Оскар, вы куда? Перерив. Қағылып кетейін. Тамақ даяр болып қалды мұнда әлі жеп албайсың. Рахмат, мен бірден екіге дейірі. Салам. Ай, қағылып кетейін, ай. Мейлі. Эжи? Все? О, қағылып кетейін. Молодец.
Хорошо. Эми мен Эрмишел кесем. Эрмишел. Ножики. Кагылып кетейин. Балекетиңди алайын, кашыктай болгонумдан сенин. Молодец, хорошо. Спасибо. Эми сен идиш аяк жууп кой. Макулбу? Что? Идиш аяк жуу. Вода. Чистый. Идиш, посуда, жумыть. Сейчас я же. Балекетиңди алайын. Кара жаным десе. Эже, Дездемона, сен бул пиязды, сен тура. Эже, а где порошок? Кагылып кетейин. Корошомун кагылайын, корошомун. Нет, порошок. Идиш, посуда, жу. Эмне дейт чынак кыз чыто? Посуда, мыть. Кагылайын, быйт дейби. Hazır балекетиңди алайын. Hazır жаным. Hazır. Чыдап тур, кагылып кетейин. Сейчас. Мынаке кагылайын. Уйчал эмес. Анан эмне? Порошок демедиң бе? Нет, порошок, посуда и идиш аяк жуйт, сода, порошок. Кагылып кетейин. Ой, мен дагы жаман ойлоп, көптүк алып чуркаганымды карабайсың бугурга жаным. Чучас кагылайын. Ой, кокуйгун, ой. Кагылып кетейин. Мен буну тиги текчегене койгом, кара жаным. Ай, курган жаным, ай. Кокуй буну. Ай, Дездемона, бери чыкчы, кагылып кетейин. Баятан бери айтам тура деп. Сен бул пиязды тура. Что? Тура дейм. Я дура? Убага кылайын, сен тура. Я не дура. Ой, кокуйгун, ай. Мен бе десем, сен тө дейсин да. Что? Мен бе десем, сен тө дейсин. Бе, кобыла, тө верблюд. Я кобыла! Убага кылып кетейин. Кабыл ал. Мен айткандарымы кабыл ал. Я не кобыла. Ой, таза өкөз. Бири-бирибизди түшүнбөй жинди болот окшойбуз. Сама ты джинди. Ай, ал эмнеси экен? Перестань меня оскорблять. Ай, кокуй. Бир тууган эжеңди хулигандарча тилдегениң кандай? Капырай, кой. Сама ты кой. Ай, байкуш иnim эмне айылга жакын жолобойт десем, адепсиз балдарын көрсөткөндөн уялат турбайбы. Ой, кокуйгун. Эми үйгө кантип барам? Сама ты баран. Кой, кагылайын. Сенден качып кутулбасам болбойт. Кудайым ай. Мен буларды бир тууганым деп сагынып келем, курган жаным. Мен мынауны атаңа берип кой. Мен өлгөндө дагы телеграммын урбастан мага бир уч топурагын берип жиберсин. До свидания, кош. Спасибо. Эже, куда вы? Мен сенин кудагыйың эмесмин. Мен деген атаңдын бир тууган эжеси болом. До свидания, кош садагы. Эже, простите, пожалуйста, Эже. Извините, пожалуйста. Эже, простите, пожалуйста. Ее нету дома, пожалуйста. Я вас слушаю, пожалуйста. До свидания. Кетем. Кайда батам? Балекетиңди алайын, кетем. Мунун бузулган немекен. Что случилось? Она меня начала оскорблять. Мынаке дагы сөктү. О, кокуйгун. Она меня дурой называла, а потом кобылой.
Кагылып кетейин. Эмнеси бар экенин билбем. Мына пиязды сен туура десем эле балекетте калып. Я не дура. Анаке. Бири-бириңерди түшүнбөй, таза ит болгон турбайсыңарбы? Ит болдук. Кагылып кетейин, ит болдук садагасы. Эми сен бул үйдөн карыш жылба. Экөөбүзгө тең тилди жакшылап үйрөтпесең, айланайын кокуй түшүп кетчү дейбиз. Макул анда. Сиз бул жерге олтуруңуз. Апа, тиздеме она. Тиздейсиз. Бул китеп сага. Эми биз бир сөздөрдөн эмес, сүйлөмдөрдөн баштайбыз. Кокуй. Апа, сиз баштаңыз. Когда сварить лапша? Тиздеме она. Kesme kaçan duşat. Апа, сиз. Скоро сварить потерпи. Отлично, тиздеме она. Kursagın açtı mı Ece? Сиз, апа. Да, дорогая. Тиздеме она. Kesme biz ezilip gitti o Ece. Я! Я кокуй баян айтпайт белем кокуйгун ай! Азаматсыңар. Бу саат шаарымдын сааты. Ой, чыкылдап патетет окшобойбу. Ой, 12 күн кандай өтүп кеткенин билбей да калдым. Сага берген жолуктанын колунан көрдүм. Отам, кайсы жолукту? Тиздеме онага берген. Көз көрүнө калып айтканым, жаныңды ташка айлантат. Өзүң кылдың, тиздеме она. Баягысы турбайбы. О, тиздеме она сүйгөнүм. Сен да шоруду жалп этерсиң көркүңдөн. Акыр үйлөп, күйгөн шамдай өчүрөм. О, тиздеме она сүйгөнүм. Кокуй. Улам өлтүрө берип эле. Ой, байкуштун жанынын тамтыгын деле калтырбадым го. Денеси муздак, таштай муздак. Бирок чиркин, чыпардай жыттуу жыттанат. Мен акмак, надан жаным сенден айланам. Өлтүрдүм сени, мен бети жок кыстылак. Кел жиндер, кел шайтандар жаныма. Түрткүлө мени тозоктогу жалынга. Асман алды мен жаша чужа эмес. Ургула, урубай да алгыла. О, жиндер, шайтандар. О, кайгы, кайгы. Тиздеме она, өлдүм бия. Садагам. Sadaga? Да, садага. Отелло? Нет, это я. Siz kızık kişisiz ağay. Демек мен кызык киши. Мына сага результат. О, тиздеме она сүйгөнүм. Канча жолу түшкө кирип, ак жүзүңөн сүйгөнмүн. Ашыгымсың, жалжалым. Ağay. Мен сизди жакшы көрөм. Что? Мен Я сизди вас жакшы хорошо көрөм. вижу. Ой, мен сени жакшы сыкалайм деген жерим жок. Сүйөм. Что? Сердце. Сердце? Жүрөгүм таза эле. Люблю. Что? Мен Я сизди вас абдан очень сүйөм. люблю. О, тиздеме онам. Өлдүм бия садага. Периштесиң. Кум сарыңкы жаш сулуу. Өңүң сонун. Ак шейшептей актыгың. Өлтүрдүм сени. Мен бети жок кысталак. Тирилдиңби тиздеме онам? Оскар. О, тиздеме онам. Келдиң. Алло. Дзержинский чоңуй. Тез жардамбы? Фотоаппарат иштейби? Иштейт. Суусу барбы? Суну эмне кыласыз? Өрттү түкүрүктөп өчүрөбүзбү? Туята тез жардамдын номери канча? Биз 01 алар 03. Чочконун телефону. Алло. Сейрек булуп каттап, сыдырым жел соот. Жан чачым күтүлбөйт. Эмне? 16 saat 7 мүнөт. Эмне? 16 saat 7,5 мүнөт. Чочконун телефону. О, тиздеме онам. Келдиң бия садагам. Алдыңда турам. Чөгөлөп. Оскар.
Я вас люблю. Люблю? Сөздікті қараңыз. Люблю, сүйем. О, тездем анам. Seni өлтірген. Hem özüm de seni ölüm. Ай, Арман, оға қойгын өлбе. Эже вода. Уада? Отом, өлбейлі уадалаша бербейсіңер бе? Suda et apa. Su! Ha, kokuyasın. Çiças, kağılayın, çiças. O tezdem ona jarığım. Sen qayttın be. Süygönümsün жалжалым. Kança jolu düşkü bilip süygön. Ha, kokuydu, ağladыңар be. Эже, Аскар мені сояды. Ne deyt? Apamının ömenen üyge dili gelbeyt. Ömenen üge. Ova. Ha, kokuy dese vurgan canım. Neni düşünmedin be? Demese mınday balдар. Кеңешип кескен бармағы урбайт дейді. Егерде сілерде чындап сүйі болчу болса, анда мен сілер жақтықмын. Анан бириңер жинді қылып жатсаңар, мен андай шайкалеңдікке жооп бербейм. Айта албай турам апа. Ойға қылып кетейін тартынбай азыр, барын жауап жашырбай айтқа деп атпаймын ба. Мындан 3 жыл мурун тездем ананы көрүп, Ей, жакындай албай агай алган экзамен зачеттордон кулай бердим. Анан мынтип Кудай салгап, сиз келип калдыңыз. Анан? Анан ошо. Окуй, силердин ойуңар кандай? Тездем анан айыл калып барып энатам менен тааныштырып келсемби дегем. Ой, кыздын ою кандай? Сен макулсуңбу? Да. Макулмун дейт. Балекетиңди алайындар. Андай болсо, жолуңар шыдыр болсун. О, тездем она жалжалым. Канча жолу түшкө кирип сүйгөмүн. Бир сен үчүн махабатка күйгөмүн. О, тездем она. Сенсиң бия, садагам. Мен тил үйрөтүп жаттым эле агай. Gördüm silerde. Uşulgu üretme tilin. Үйрөттүм агай. Тездем она. Энатаң менен учурашчы. Карабашым. Папа, как чокум. Мама. Gerçekim deydi. Ай, катуу. Karmaç. Üretke sözlerim uşulgu. Эжем да бар. Ece! Ağılıp keteyindir. Ya bas, sılı şayı. Ben sizde bu lököne baş göz bolup dur demediniz bile. Ой, извините, пожалуйста. İzmi nedir? Seni mi? Şaşpay dur. 5 metre içinde gözüme görünmeyi. Tez olun. Hey. Sıkıntıyım da vermeyin ben sana. Эмне үчүн агай? Uyalma yemin için dedi. Çoğul gözüme görünmeyi. Башка сөздөрдү деле үйрөттүм агай. Kana gitse. Карабашымды чабайын, папа. Как чокумду чабайын. Мама. Ne dedi? Мунун башын айлантып алган го. Эгер уруксат берсеңиз, тездем ананы айылга алып кетейин. Aylığa? Emnige alıp gidedik gelsin aylığa. Тил үйрөтөм. Дездемон эч жакка барбайт. Барам. Ne dedi? Аскар экөөбүз бири-бирибизди соёбуз. Мунун менен үйгө тили келбейт. Ай, Aylanıp keteyin, ömeden üge tili gelmeyi jatat. Doyuzdular. эмне кылабыз? Ne kılmakına? Toy? Toy! Той? Той! Той! Toy!